Ebonyiba TV joganu pomo na oji ye nele kena nyebe Ebonyiba TV nya jodo op adujare ike mi anawo nyetaka ka heyo na ejo be heyo ike wapoto ajo le mi pe do pieme nemi ke Ebonyiba TV pe do pepe tano pe ga ale Germany beta dikomo do pepe aloje ile dabla jorin sile amuga nuto me hana gana dukwa epe gbe asem le yeme ke yi ha de be mi akonya taka ka iko baka misi ako ajare yabalaji nemi nate agboye me Peter ye anozime ahanya jo bene mile tafesari ke mile miekpo mile ka fina mia agare nya jo ma aplomi ako atu ngodo nya ome nemi la ka o he de go chu agbansro nya wo me be no bi hleme abe akpe eve so ike wo le ditimbe yo akọ keke hena esedo wo na wo le Ghana dukoma gudu nya me ike wo ada fule wo podo kpo wona woman kale agbansro nya wo ma asichala ga de kare ike ne le Ghana dukoma yinya apato ade odik ede ko globe elebe waguglo alanku de Ghana dukopa agbansro nya wo muti chogomeje suku me le Ghana dukoma gudu kala la mesenyo po akpaji kure yellow fever asra do voyi ke ejana viga de wojia daga kawla kam de aguba amabla eve vo andre wunya me ko bo po agbe ko to yellow fever pe dolele pen gbagbla wona wumala nuto eve adewle Ghana to come milana matroki mava na bagere nya jome nemi akpene mi be mi le ka won plemi le yi me kene mi ako agarnya jomen emino akai ke mi ajegome pakple agbalensro nyawo ne eni ke jo deje si le agbalensro nyawo akpaji be sukuvi ke jidrole o me tetrine no fi ke wo adole titina suku yi ke senior high school le Ghana to come godo yi ke wo ko he ko na government pakple epe wona gadole nya pa suku me le Ghana to come wole titimbe yo agade suku yi ke nye Ghana School of Law yi nye school kokoto dumitore kai kenele Ghana dukome ikenana keke skuvi ka wudibe yo avanye esedowala ole Ghana dukome godo kenya ta kaw hide gobe amoy katanu ongol agbale hena de gede suku wona yoma ikenye candidates ongol entrance exam wo edeje si bele alafajia amabla eve vo enyi wonya america wotin jagba lo podo do pomo chunu wona women ka wode mebe le suku bi hleme akpe eve alafa enyi bla eve vo enne 2824 yo no hana de ko ngolo be yo agede agbansro do pi alosuku kokko ike yo abanye $1 le Ghana to come amehlem alafa 100 club la shiki ike 790 okunya me ko pod do po machonu nwi le Ghana to come godo kenya ka o hide go be le pa ko be bla vie va ia suko bi hlem akpe eve alafa 100 bla aden vo eton yinye 2763 wonya me ko no iko mulo do ko be yo agede Ghana School of Law ike wona ho he na esedo wona o ke no bi hlem akpe ka bla enne for aton yinye 1045 uku pod do ko machonu nwi yoko le pa ko be bla vie vai men kala ledio pa akpaji menem goko le pa ko play we ashike 2019 sukubi hlema yinye akpedeka alafa enyi bla eve yinye 1820 owe no imlo do po ka sukubi hlema alafa de ka bla eve vo enyi 128 okunye sukubi ka upodo komo chuni ka ukole Ghana School of Law ike wana hege abesenti $1 enne kala pa ko we android kenye 2017 via njojo deje si ba o ho sukubi hlema alafa aton ike upodo do komo chuni ko chu upodo do po wona kala pa ko we adiem via sukubi hlema alafa enne bla aton wonya me ike o ho ka pude pa ko bla vo de ke podo do komo chuni wona nti ke sukubi hlema alafa 100 bla ashike wo podo do komo chuni wo te ko globe do bi hlema alafa enne bla ashike vo ashike wonya me ike o modiba yo ko hana na abese $1 na le Ghana to come kanju chu de si ba abai kenye gbere la Ghana South Africa malo speaker of parliament le Ghana to come yenye abato Kingsford Bagbin ya me ike edegbe be waja gba ike wako de viole suku me hana ese $1 na le Ghana to come godo kenye da ka ogi de agobe waja gba ike wako de viole te tunya me ike nye Ghana to ko person la ga ike attorney general le agbanare ike wode asi egoma edeje si be de vi ike nye hlema alafa enne bla ashiki vo ashiki le pa ko bla vo de kayema o ko wole suku woman kala de vi hlema mai ike alafa enne bla asheke
vo ashekia amenye open senyala yikanye apato Martin babu edemebe happy na wako de viole suku woma elebe wakon chuchu kakple nyataka na okudege yike wojebe wako pe fomu hana gegere suku yeme wana heke abesenyala enele Ghana tukome gudu Kremia akwato aga na agbalanso nya omenemi titri le Ghana tukoma ya kawla kamde agube asichala Ghana yike uyobe ade odik nyame yike ade ko globe chumi apa gomaje suku le Ghana tukoma gudu yike nye crate ba adas na titina suku a waja go yike wa atro alankude nusro nya alo agbalanso nya onti le Ghana tukoma ka de mebe ne de vio ide suku agbalan pupi ko nyame yike oba soro yike biebe le oponso soro wona guma wona theory le ope wona woman enu ike asinu do alo adangede wako akpele nu ike wosoro kocho agbalameti kanyo practical sa wana ma mele ejimo ke yon ne do pe ike na agbalasro nya oji pom le Ghana do come akpele do pe ike na agbalasro nya oji pom yenye Ghana Education Service akpele Ministry of Education mutibe wagublo alankudo opa do wana womuti ke eji ye wodem ebe happy de bi no adotiti na suku ale na de biare ba wo akọ lukeke nwi kokude enwi ke obi ya bazule echome na Ghana do ko ngoyi yitri le modern wenyo akpaji ke technology la kwale ike de manata hesusube ya akonunya ike yokokocho agbalama ako adedo na ome le Ghana dukome ka Ebonyiba TV le yoyo ike apato ade odik ode koglo ne ado super eveyo ike le agbalasronya oje pom le Ghana dukoma mi akwato ike mi akwe adare ya balanje ne mi ape nyasronye be emtucho ade ado ochu do pe eveyo gbo le upe nuwana women Kanama akwe apota ne mile egbenya ejope akpajia da kawle hamde go chola masaji podo opiebe amahil mabla evevo andre wonya make bu op agbe koto yellow fever yinye asira dolele vodi panu wana uma kala masaji podo opiede mebe yellow fever amupa hachuchu alo abage pe hachuchu adewa okunye make atenga na yellow fever kawde me happy yellow fever na atu amada aten anola mana amada le eve alo eton ple ejivo do me happy waba alle novi mako opu ani kawde mebele savana nuto ikin to de metode kale Ghana du come titri le nto ye yike no cover Ghana du come akpajia amen him bla evo ato in 25 wo bo agbe koto yellow fever pe wona woman kale bono nuto ma ame eve we ya make bo agbe koto yellow fever pe wona woman ke do pe ike nele mi apa nu du kakpe nunya oji poma woda asile atikade jibe waja gba ike waje do wona gome na novi ike wola nuto eve yikonye savana region pakpele bono nutua ne wado atikene novima ke ambe yikenye ngo nola ne la message ko do pietitri le bono nuto me yike Dr. Robert Koku bayo ede emebe yo jagba yike yu ala atikede do wana yewo womne yo pe nuto me nola kale ye savana nuto ma wode jesi be novi heleme akpe bla envo aden ala fa de ka bla aden vo aton wonya me yike yo do atike ikanye yellow fever atike una le savana nutom nyasela Kenya de sele ka atra do kocho la message podo yeme ko ku de yellow fever pa ngbe wona le nto eveyo mutia mi akwato akwe adare ya balaji ne mi le Ebonyiba TV pe mopo mo woji kage yi modega macho yi penya jole agba ngekeji ako asedu yenye eke afina ma ajole mi agba ma agbuglo ma alanku de ngodonya muti nemi le agbalanso nya ma ya ka uhede gobe novi ka wodidimbe yo agade Ghana School of Law inye school koko de metode kaike ne lehem na novi okata jojole o mebe yo abanye $1 le Ghana dukoma wode mebe novi heme alafa 100 club la ashiki wo kunya me kodo dudu poma chununni kocho amehleme akpe eve alafa enyi bla evevo enoyi ko no yo ngolo entrance exam alo gagare suku yemebe akpaji kale agbalanso nya o menemi gugu America ni asichala Ghana mitore kale Ghana to come abato ade odik edemebe tumi apa gomoje suku aje bo waguglo alankuda agbalanso nya onti ka anabede viewer wo akho hehe konna asinu do kakple agbalame nunya osia le Ghana to come ka okuku na do pe ebe ikono agbalanso nya oji pom le Ghana to come Ghana Education Service the Ministry of Education be wo alankulo dodo wona wo muti
kala la mesenya op akpaje ta ka wi de go chola message ko do op ye bobe no bi hlem bla evevo Andrea obo pagbe ko to yellow fever yinye asira body dolele pe wona woman ka wo dem be yoja atika do wona ogome le nuto eve yom ka yo ajam do wona ha gome le Ghana to come godo nya sala be o ya nya jo yika do me bole egbeto me enye nate agwe me Peter eno zima ha jo benemi le to presia de yika mi le service yo modern to katan abi meeting ponye le nya pe ajoge nupo mo katan ja konemi le nya pe turu to kama akuku na me be mi poto ne me Ghana Ebanyigba TV kwa mokpo wona oje la betepe ya yeko atemase nya yo kana wujo haye ko na jojo mple haye ko wapoto ajale me pe yavala wo ji